बे समाव फिन आरोबाव बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां आरो गिदिर खौरां लानानै फैदों। खेल'नि सानै सोद्रोमाफोरा पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार जानायनि अनगायैबो आरोबाव माखासे खेल'नि सोद्रोमाफोरखौ पुलिस बिफाना खानो हादों होननानै जोंनिसिम खौरां सौफैदों। नंगौ, बे समाव क'क्राझाराव खेल'नि सानै सोद्रोमाफोरा खालामजादों इनकाउन्टार। बे समाव मिथिनाय बादिब्ला क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोनि साखाथि नायगाव मावरियागाव पार्ट 2 गामियाव बे इनकाउन्टार जाथाया जादों। खेल'नि सानै सोद्रोमाखौ इनकाउन्टार खालामनायनि अनगायैबो आरोबाव खेल'नि साब्रै सोद्रोमाफोरखौ पुलिस बिफाना खानो हादों होननानै जोंनिसिम खौरां सौफैदों। खौरांनि बादिब्ला पुलिस बिफानजों खानो हाजानाय खेल'नि माखासे सोद्रोमाफोरनि मुङा जाबाय आमल ज्योति बिश्वास, गामि बरखुला, बागिचा, डिस्ट्रिक्ट अदालगुरि, रन्जय लस्कर, गामि इख्राबारी, डिस्ट्रिक्ट अदालगुरि, प्राणजित राय, गामि बिसईगाव, डिस्ट्रिक्ट चिरां, गणेश बिश्वास, गामि फाखिदिया गाव, डिस्ट्रिक्ट अदालगुरिनि होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। नतुन जइन কৰিব আহিছিল ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট। আচ্ছা কেইটাত আহিছে ইয়াতে? মই সন্ধিয়াত আহি পাইছিলোঁ ইয়াতে মোটামুটি 5টা 5:30 মানত। 5:30 কিয় মাৰিলে পাব্লিকে মানে মইতো ৰাতি বেগ লৈ যাই আছিলোঁ, কেক লগতে যাই আছিলোঁ চবকেইটাই। যাই থাকোঁতে ইহঁতে মদ চদ খাই আছিলে আৰু যাই থাকোঁতে ৰাস্তাৰ মাজত হাল্লা কৰি আছিলে। হাল্লা কৰি থাকোঁতে এইটো ইহঁতে পাথাৰত যাই মাল চাল খালে, খাই পেলাই ইহঁতে ছাগলী একটা লৈছিল। ইহঁতে ক'ৰ পৰা লৈছে এইটো নাজানো, কিন্তু মই ছাগলী লোৱা নাই আৰু ইহঁতে লৈ পেলাই থৈ দিছিল, এইটো লৈ যাম বুলি কৈছিলে। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ কিনি লৈছে কিজানি, এনেকুৱা মই ভাবি পেলাই কিনি লৈছে কিজানি, ঠিক আছে লৈ যাম আৰু। একটা আছিল। তাতে কেম্প বনাইছিল নেকি? কেম্পটো মই নাজানো। তোমালোকে কেইজনে তোলা আছে? মোৰ লগত 4জন আছিলে। বন্দুক কিমানটা আছে? 2টা আছিলে। পিষ্টল আছিলে। পিষ্টল। কেতিয়া আহিছিল আপোনালোকে? মইতো কালি আহিছোঁ। বাকী কেইজনতো নাজানো, এইটো কিমান দিন ইয়াতে আছে। কোনে মাতিছিল আপোনাক? নিপুল কোচ। নিপুণ কোচ। ক'ৰ হয় নিপুণ কোচ? ইয়াৰে বঙাইগাঁও। কিমান ডাঙৰ কেম্প আছে ইয়াতে? কেম্প আছে না নাই এইটো মই নাজানো, মই কালি মাত্ৰ আহিছিলোঁহে। निपुण कोच आपनाक मातिছিল फनाव जगाजग खालामना आइছিল केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय सास्नि फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10निफ्राय 20,000 रां, 10निफ्राय 30,000 रां आरो 8निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004382882 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।